yonke into umahala ke la strategi yonke into umahala into ethengayo la umuntu bheka idraft uthenga idraft sengigwayi yabo lezinto ezincane konke ke lokunyayi wash down nini ingubo yini hayi into esingayithengi le bafethu kodwa mina mangwamali mesengangena emotweni ngibaleke ngemoto awuyibuka tshela ngiyabaleka ngemoto yona ngishi igubhu wena ngene emotweni umuntu umephethe ifoni akahambe eduze komleza mina bhutama ngidlala ngawo mina bengifuna ube traditional hip hawu top ngenye indlela kwasho kona ngiyona namanje kuyikona manje la mawungisungele ngewindi mawuphuma uvrandi la ngaphandle yabo manje lathi simbukele ewindini yabo lo inshow ngo2 ebusuku yasekhala abakhulumi ke labantu labashokile ukudla ngemvubu kuphela abakhulumi bakhandi kakhulu emevi nginanamathwasa nemevili nginabantu mina abayinyanga namhlanje because of mina hayibo uthi kwenzakaleni awusichaze le story sakho ngiphiwe 50 rand nabethu umuntu uyizolo wangipha 50 rand hayi ngathumela umfethu ngasicela ungisele mfethu ngoba nawe ulambile hamba uthengisinkwa nedrink hawu ngize ngalala hayibo ngoba ngiphaphama manje hayibo uhamba nawo hamba shwi wavele wadlula esitolo kusho uvele wabona ukuthi ngcono wadlula esitolo uyothenga ngomthola ubhemani yena mfethu angimani ubhenuka yabona umuntu enihlala naye la lihlala naye so uyamthemba nje obumthuma vele umuntu bengazi ukuthi mina ngoba elambile ngoba yami nginika le mali uzohamba buye hamba ngasabuka ufuna ukudla yedwa siyodla yedwa ngithi ngizozingela yena nje lana ngifuna imali yami hayi lo muntu mayingakuniki menganginikeza phela uyazi naye siyakhala hayi baba siyakhala futhi ngeke 50 rand wonke baba mkhulu kakhulu i-violence ayifuneki mkhulu kakhulu hayi kule isikhali ngeke isikhali nje izandla nje ziyakwazi umqondisa umuntu akhona uphatha kanjani nje uphatha ngegroup akaphathi ngalutho yabona lo muntu inkinga ngcono kusomhlaba ngimnimali vele ngimfice emile vele kanti club engenalutho hayi mina lo futhi ngiba nenhlanhla ngiphiwa 50 rand umuntu engangimazi futhi nalomuntu adengile nawu seyodlulisa phela mina yazi ngibonani mengihamba ngada ngeke ngize ngibuye kanti lo futhi ngihleli nayo lambe usabheka ukuphanda futhi khona la semsamo ushaya enye imali bajitha bafethu asiqaleni ngisho wait before start uthe kwenzakaleni ngezigubhu wakudayisela isigubhu ngo10 rand ngizwe kade sasetha la ukhuluma naye hayi leyo ngakudika kuyena kumfethu wenza kanjani udayisela igubhu lapha ngo10 rand asinalutho nami ngifuna ukudayisa igubhu naye akanalutho ulambile yabo manje kulo 10 rand lo ngibona sathi ngimnikeze yona akwazi ukuthola nayo into azoyidla igwinya mhlawumbe nalokho azokudla yabo mina ngibe ngiqhubeka ngidayisa igubhu ngoba mina ngiyakwazi ukuyidayisa yena akakwazi ukuyidayisa ngisahamba le ndleleni sasilapha epark phezulu kule lapha phezulu mase ngila awu hlala nomnikazi wegubhu ithawu igubhu zami yabo amtshela igubhu zakho ziphi yabo angitshela lezo igubhu zu6 lapho phakathi yabo khona ezu2 ze-akhweli lezo3 ze-still water angichazele nje kahle yawo ngithi ngiyabheka ngempela uqinisile athi ngibona yabo manje mina ngithi igubhu ngidayiseli yabo ngithi ngidayiseli igubhu and ngiyabona ukuthi kuzoqhuma mina ke manje makuthi ngiyambuyisela igubhu yabo athi sami sothatha imali yakho kulomfethu umbuyisela igubhu mfethu yabo sami bathi siyafika lo mfethu akasekho engojeni yakhe yawo isihambile baba kanaba chathela nje nawe uchathela lishaya lo mfethu lo wasowangigadisa igubhu mina igubhu angidayisi ngiyakwazi kodwa ukuyithola mina igubhu hayi angigadisa igubhu athi uyahamba uyothenga hayi bamba uyothenga hayi bamba malomo isikhathi eside hamba isikhathi eside swele ekseni kwashona ilanga kwakuyisonto kanje ngempela hayi kwashona ilanga hayi mina ngikwazi ukuhamba ngiphethe imgodla khona ngihamba ngiphethe imthwalo yabo ngithanda ukugqoka lezi zinto lezi ezilula amakani kanje ya noma ngihambe olwandle ngikudla olwandle ngicoshele izimali esuyiphoswa izangoma izayona yabona uthi rana lezi zinto ezisheshayo yabo hayi manje ngibona ukuthi hayi ngathi lo mfethu lo uyayidayisa ngiyamazi wase South Beach lo mfethu ongigadisile wala eNorth Beach hlala naye
hayi tshela futhi yazi ukuthi letha la 10 rand wakho futhi uyo-order igubhu thatha lezi futhi nazi igubhu letha la 10 rand ungahambi futhi ngomgaqo yayizwa leyo nto futhi sheshe uhambe manje because lo futhi uzosuka asifice sala mase ungasakwazi ukuyithola lezi igubhu hayi futhi sibhema inkantini hayi sibhema inkantini sikhohle indawo ngilo ngimtshela akahambe lezi igubhu nangempela ngithi ngiyezwa hayibo ngibone sengiqhamuka ngalesa Nkosi nangu umnikazi wegubhu uyangibheka ke manje wasibona hawu ngezwa ngaye phela mina wathi hayi mfethu ngihlanganile nalo mfethu lo hayi mfethu vusi ngeke imali yami mfethu kufanele kube imalini u60 rand 10 rand 10 rand 10 rand zazusithi ngimtshela hayi mfethu yazi mina ngivile ngenza ngenye indlela ngadla ngokuthi mina ngimdala yena mncane ngeke ngenze lutho yabo kodwa ngithathanga ngalokho ngimtshela hayi imali ekhona mina la 10 rand athi hayi ngiyamhlanyela yabo hayi athi hayi uzobuya azoyifuna imali yakhe ayahamba kuzobe namhlanje hayi wait awisabi le mali zangoma hayi imali zangoma iyaphilisa hayi nalutho lepho bemazeli ukuthi umuntu uzokhipha amabhadoni uyayithatha yasephumile phela ngesikhathi seyiphothe nje bani ulwandle lwashaya yonkingi sho ufuna ukuthini uthi man ufuna ukuthi bafuna ukuthini okay so xoxa masiqeda namashit yeah nibe nishaye round emhlawumbe 45 minutes yeah thank all right imali zangoma nayo inkinga yeah nasemaladini sakela imaladini sayiwasha downela yonke izinto uqumqasha hawu yonke into umahala ke la strike yonke into umahala into ethengayo la umuntu bhema idraft uthenga idraft sengigwayi yabo lezinto ezincane lokonke ke lokunyayi was down nini ingubo yinayi into esingayithengi lezo bafethu asiqalele ishow welcome to the show ne so igaba le show bafethu sibiza ukuthi homeless ngoba sihamba sikhulume nabantu abanye abahlala emgwaqeni ngoba sifuna uku-understand istory yabo ukuthi kuphila kanjani so soba ne conversation nje today sixoxele njengoba sixoxa njengoba sesiqalile sixoxa ne so asiqale ngawe bafo awuyichaze ukuthi ubani igama kukuphi ekhaya bese siza kubhudi ngala before siqale ukuze sithi masiqamba siyakhuluma sesiyazi ukuthi sikhuluma noba right but mina igama lami nguVusi Muzi ngwaNdlovu ngisuka eChesterville ekhaya esemlazi ka N ko9 kaNdlovu kuMatondo Street yeah baf mina nguHotso ngwaSikhosana ekhaya ila overport I mean elokhunjeni ku4man la eSicknam umama ukhona lapha eSicknam kahlahle ngidabwa eEastern Cape oh yeah umama umXhosa bekuthi uzothi mhlawumbe wakho umsuthu because uHotso ubaba umsuthu kahle kahle umama umXhosa bahlangana ngakhona ngala yeah all right okay asiqale ngayo Hotso mfethu kade ukhula mfethu before sinje sixoxe in general bekuyini iphupho lakho lokuthi mawukhula ufisa kuba into ukuthi kanjani what was the dream ade ngikhula mina bafu ade ngifisa ukuthi ngibe ummeli i-advocate yeah babona ngafunda futhi endlela okwenzeka ngayo ngokuthi ekhaya vela sibona abantu abathatha entweni yabo lonto ngicina sengibona ukuthi cha sengikhulile manje yabo kuzomela ngiyiphantele ngaqala ngokudayisa ama-headset ama-earphone lawo yabo lonto ukwenzela ukuthini ngihlanganise ngigcina standard 7 ukwenza ukuthi ngihlanganise izinto ezifunekayo esikoleni yabo lonto ngokuthi ukuthi ngiyasala ngokuthini anginazo ezinye izinto yabo umamkhulu kona ke ubengisiza okunye ngoba umama akasebenzi yabengisiza umamkhulu ukuthi angithengele yabo manje naye unezingane naye futhi yabo lonto kumele futhi naye ayithengele yabo lonto amaphepha uma-router trim yabo lonto ukuthi manje sezothenga nalo ingane yakhe eBrazil saqala sifunda nawo 6 nayo yabo saqala sifunda nawo 6 manje mayithengele mina kumele athengele naye yabo umama umagcina kubona njengoba ngithi umamkhulu yabo manje angazi noma akanaki lo mhlawumbe yabo lonto yabo kushuthi nami ngicina sengibonisayo zomele ngiyiphantele mina ngalo ngihlukumeza umamkhulu ekubeni umama yabo lonto Mavusana okwayibona isign since umazile lo mjisi ukuthi wayefuna ukuba ummeli
khona nje into ekhombisayo kuyena ukuthi hayi lokho kufuneka kube labantu laba abaphikisana kwaphela ababili ikhona into lapho kwayibona kuyena since umazi because ama-debates ngizwe nge-debate yayithanda uyayithanda yini neke niphikisane ngayo akwazi ukuvumela into mengafanele yini neke naphikisana ngayo nje na kuningi kakhulu futhi wami hlezi kuningi kakhulu njengani mina ngithume ukuthi mina nginamanga akekho umuntu ongikholwayo mina ngingalanda nombanje ola strategy umuntu ma ubuze ngami bonke bazovele bakutshela ukuthi hayi yabona lo uyabanga baze bangiqamba ngisho nothi usakasaka ila lo metropolis lo uthatha izinto zabantu ngoba ngihlezi yabo ngiyebhizi mina mengadayisi mina yabo ngihlezi nezinto ezidayisayo esheshayo futhi nezinto lezi yabo iyiphi itoli hoso akayishalo wabo uthi hayi le ndoda le namanga sikhona isitori sazi akasixoxa wabo uthi ayisikho ke leso sikhumbulayo hayi kodwa uyashaya itoli njengoba esho sinangalela ngasitshetshe igubhu yena wasibona yena kodwa manje thina sesiyafika lapha akekho yabo ngabona ukuthi okay awufethu right yabo lo manje kuthiwa uqhamukile washo ukuthi hayi fethu igubhu uyidayisile yabo manje mina bengeke ngisathula lutho la futhi ngizosalela mina yabo lo kanti besibukele ukuthi manje yena uyothenga igwiya ulambile hayi kuwena Vusi iphupho bekuyini kade ukhula nje usasedladleni mina futhi wami ngifuna ukudlala ngawo mina bengifuna ube traditional hero hawu top ngenye indlela kwasho kona ngiyona namanje kuyikona ukuthi khona izinto ezisaloyo uyazi omakhelwane ke nemndeni ayisikholelwe into eneyifanayo thothi mina ngoba ngikholelwe emadlozini bona ukuthothi ekhaya mina kuphela ngikholelwe emadlozini ngeke ukuhlabeka imbuzi lapho kulo muzi yabo ungawoni kwakho yabo uthi wena lungisa omagobongo ulungisani uphehla izinkamba kanjani into kanjalo ngeke uzuzenze lapho because abona abakholelwa abanyazi balo muzi kulezo zinto nakho ke hayi mina ngathwasa ngaqeda ngalapha futhi akuphelanga ngisho u6 months ngilapha ekhaya hayi kwaphuma ukuthi kufanele ngihambe ngiyothola indawo yami mina ngilaphele ngisayidini kwanzima ke lokho because mina abazali bami independent ngaphansi kwabo since ngisayingane even namanje kuyikona phela manje ngisengila strategy kwanje bengicela yonke into bangenzele ngendlela angazi ngithi mhlambe ngidinga into kubona like yabo ungayithole benza ngayo imizamo yize nabo bengasebenzi imisebenzi emkhulu ngaleyo ndlela kodwa bebekwazi ukuthi yabo benze short leyo Vusi uyayithola leyo nto leyo nakho ke gcina ke sengiyoqasha kwenye indawo ethi useMayville ilayo kweniwalimala khona impilo yami ke lapho because ila ngaqala khona ubhema ugwani mina bekade ngingabhemi ngaphuza ngenzi lokho ngaphuza utshwala angena kule nto ethi umgwinyi mhlawumbe umuntu ekhumbula ngiyayikhumbula hayi leyo nto ethi umgwinyi okwathi uma dlula lapho ngangenela kule nto ethi uyintasha hayi ngabona ukuthi intasha hayi ayisho upgrade yabo ndoda nakho ke sengifika la eSawa ke sengixoshwa yini ke mina amacala selokishini engangikwenzile nabanye abangani bami abashona bona aphathelene nokulapha amacala noma ezinyawo seceleni ezinye seceleni ke manje mina sengiyaphuza manje sengiqashe eMayville isigodla ngisasinaka manje sengenze ezinye izinto sesiphatha ibhamu sesingena emathaveni silalisa abantu uyayibona into kanjalo singena ngisho komnyando mall yayibona lo muthi wesigodla nakho ke sesiyongena sasini sasiyogoqwa ibhamu khona kulabantu laba ekuthiwa yinduna zeyinkosi insizwa zakhona sinebhamu hayi siyenze leyo nto yenzeke kusho ukuthi angashoni lo kufanele ashone because kunomuntu ophethe zonke lezi insizwa la okuyena oshaya sibhamu ekufanele kwenziwe sure ukuthi uma niyenze leyo niyayicisha leyo nakho ke yena akatholakala ngayo ngalelo langa nakho ke sebulala umngani na uaccuse wami samfica endaweni yaseMalikazi eshonile lapho ngalelo langa ke nami ke ayisangihamba ngayo ngafike ngenza indlela engenza ngayo ngahamba since ngenza leyo nto ngiphindelanga ngaye lokushini ngeza la eSawa iyona ke into ekulethela so ubuye ingozi kanti
ngasho nje hayi ngeke ngisho ukuthi bengiyingozi angithi mina abantu ebengiphila nabo bebeyingozi Oh yeah. Umlandela amatekolo Sandizi Ubuzazi lezi story. Kona ubengakazi angixoxele kodwa mfethu akekho waziyo ngibona ekuthangayo uyabona uqinisile ngoba hayi abangani akanabo manje uhlezi ehambelayo nje umbona uqhamuka mbayede akabafuni abangani ngibona ukuthi shuthi uyazi somfaka Yeah. bayagaxelisana kakhulu bagaxelisana ufana nami ngihlezi ngihambela ngedwa ngoba sebengigaxelisile kakhulu nami abangani sebengigaxelisile Wena sithi ikuphi la okwagaxela khona ugaxeliswa abangani? Mina kona ke ngeke ngahlala naseMaritzburg mina. Awumunye umngane nami shithi la kona ngeke ngiqamba manje sesijwayele kuyenza yabo. Ngelinye ilanga la sahamba samvele ushilo ukuthi sophuca abantu amafoni abo yabo. Sambe endleleni uhlangana nomunye umngane nami nomunye umngane wakhe mina engingamazi yabo. Yeah. Njengoba ngingamazi sambe sixoxa ngithola ukuthi uwumsuthu yabo lonto sambe sikhuluma nesisuthu yabo. Mina ngokwazi ukuthi siyaphi lo akazi ukuthi siyaphi akatshelwa ukuthi siyaphi yabo lonto noma utshela ukuthi hayi mfethu yabo nje wasamba soba mikunzi wangatshela ukuthi kanjani otshela lokho nayo uyaqhubeka kwehambela yabo aka understand iswanga ukuthi kahle kahle kuyenziwani imission kahle yabo. Nje basamba mina uthi ngiyayazi imission yabo sambe khona le emgaqweni yabo lo avele abamba umunye usisi ifoni futhi njengoba siza kanje angazi noma basibona ndlabo usisi yabo babe u2 yabo. Lo munye aqhuma ngene emgaqweni yabo lo munye sathi uyaqhuma ngene emgaqweni yena lo face lo ambambe lo usisi amphuca ifoni yabo. Mayemphuca ifoni mina ngikwazi ukubaleka yabo. Naye abaleke naye yabo. Angazi ngadidiswa yini lapha ngitshela ukuthi mina ngizobuya ngizothatha lo macala wakhe esambeni yabo. Nje bese ngibuya kuvele kumeme lokhunjani ama traffic police yabo. Amkhombe kanje ngesibhamu ethi amdubula amyeke yabo. Njengoba mina ngiza kanje angazi la ngisho mhlophe kakulahle idlozi ngitsho ngizokhuluma lo mngane wakho ukuthi bamiyeke ngitsho akazi noma ngibonakalanga yini noma zini yabo. Mangifike duze kwabo labantu besho nangomunye nabo behamba nabo ziyakhala khonje mina semthando kanje njalo utha vele siboshwe ngozakho sicabangayo lo akakwazi ngisho ukuyikhulumela ngokuthi akazi lokuthi zivi siyapha yabo uvele wama nje wachokheka yabo lo yabo manje mina ngokumcabangela ukuthi hayi ingane yabantu ichokheka kanje uthi akade ukuthi kwenzakani yabo ngitsho mhlawumbe ngiyabo ngimkhulumela kanjani bethi ukhonjwe mina awu ama traffic cop nalabo sibopha sifako zakho so2 naye masifako zakho sikufonela ayilokho njani iveni ayifika isithathe ngihamba siquleke siqule afike lo mngane amseboshela okunye futhi yena lo maphakathi macala useboshela okunye futhi siyambona la kapha masebuthethe indoda manje sina usasibhengisho usibheka singakukhipha ecaleni yabo ngoba phela thina icala sithi asilazi umuntu wabamba inkunzi iloya icala lompikwa sithi lo singahamba ngisho nanaye lo asimazi yabo amathena athi hayi na number no 3 sithi endleni sasilandelana kanje thina lo muntu oyihamba phambili vele wambona mina yabo nje ngibuya ngithi ngizolanda umfethu sami so hayi ke yabo lo yabo nje bekhona lo mfethu ayithi hayi ngizombheka vele wayibuye ngento encane naye yabo wayetshotshele abantu ingubo la ngaphandle ubuye ngento encane lahlele wanithusa waphuma shiye futhi waphinde agcina ngasamkhiphanga sekunzima makuphinde sithi hayi nangu sesiyalala idothe futhi yabo sigcine simiyekile ehlahla sahlala bala sahlala 9 months ngoba waphinde wabuya futhi labuthi ngeke basikhuluma labantu bethi ngathi ejele kungena abantu ababodwa ngoba ngathi bangibuza omunye umjitha ngithi mina awusabi nokuboshwa uthi hayi ejele abantu ababodwa uyangena uyaphuma uphume hayi labantu ababodwa so how many times wena ufahlanga samshiya ke sila sesiphuma so sofahlanga ngaka nje ukungena mina malume angeke ngisabala how angeke ngisabala ngempela kwangaqala ngisemncane wena vusi
hayi mina ngaze ngifahlaka mina. Hawu nayo leli cala liphamba. Hawu isigebenga sibani. Yabaleka. Manje ke inkinga ke njengoba ususho zonke lezi zinto abalomnyando abala yonke into abantu bazobuka lento le bazofika bezokubheka la uzothini. Hayi mina anginandaba anginankinga kuhle kodwa iqiniso ngeke ulibalekele. Iqiniso liyohlezi iqiniso. Iqiniso oliphendula amanga ngiwaphendula iqiniso. And bayazi showcase futhi kade bazi ukuthi ngila. Yeah. Showcase bayazi ukuthi kade ngala. Yeah. Sure. Manje in terms of i-religion njengoba uthi wena wekwabe isangoma. Ikuphi okholelwa kukhona kakhulu ubungoma nale ye-Christianity because wonke umuntu mangabe ekhula ukhuliswa ngaphansi kwe-religion ethile. Ithini iview yakho about these two religion izinto zesintu nalezi zinto lezi zenkolo lezi ze-Christianity? Mina kahle mina ngisonto eJericho ezayona. Hawu lezi eziphatha imesa nemkhonto. Ngikholwa khona lapha yana Kuyahlatshwa. lapha kuyahlatshwa lapha yana. Izinto zihlonishwa ngenye indlela. Yeah. Izangoma zakhona ngeke usifanise nesangoma sangaphandle la. Yho. Ngeke usifanise nazo. Oh na amasonto ahlukene akhona akhona nje lawazi ukuthi asagcina imgomo yakhona ngendlela. Kholelwa kulona. Nanomuthi uthothe yona answempu ngomuthi. Ya akunikeza into engeke isebenze. Understand? Mabethe la kuzoba 1 no 2 kuzoba 1 no 2. Ngeke kube 3 no 4. Bakhotso? Hayi mina ngiyiChristian manje. Christian. So ukhule ekhaya kuvele kuyiwe esontweni. Yebo ngikhule nje ngiyiChristian mina. Yeah. So uthini umbono wakho ngalezi zinto zesintu abantu abahlabayo abenza lezi zinto do you have a view ngale? Kona nami ngiyakholelwa ke emadlozini ngiyakholelwa impela kuona. Mina kodwa ngikholelwa ukuthi kuyazwana nje ubufetheshe ukuthi akakhona amasonto nawo awutho ukuthi akholelwa futhi kulona idlozi. Ngiyakholelwa edlozini kulona impela kodwa noNkulunkulu ngiyakholelwa ke. Ulokhuza uvusa akazi umuze uvuka umoya nje la nje. Wena washuka ngeqhamu. Akaze kwenzeke leyo nto uthola ukuthi khona izinto oboniswa zona la estradini. Ukuboniswa into eyenzeka noma inini. Hayiboniswa angiboniswa ngoba nakuhlaphe kusefanele ngiyolwandle. Into eyenzeka noma inini nje. Yini isiphi isibonakaliso sike sakuvelela nje recently? Angibonakaliswa mina ngiyatshela. Oh awungichazele nje the recent experience eyenzekile la khona kukhona into otshelwayo. Ziningi kakhulu ziningi yebo nje izolo lo muntu onginika u50 rand. U50 rand. Kwayena naye ezinye izinto engingacishe ngifanise naye izoyibuza manje. Kanjani? Ngeke ngikwazi ukuyichaza ukuthi besixoxa ngani naye because into private. Oh. Ezengipha u50 rand. Ngiyole u50 rand egcina uhambe nomuntu. Oh. So niqale nama ne conversation nalomuntu ekuthenini ezagcina sekunike lo 50 rand. Yeah. Oh wena ubumtshela izinto zakhe? Hayi bengimbonisa ukuthi izinto ezikanje ngoba zenzeka kuyena kufanele eyenzile kanje. Ngimchazela kahle kahle. So umuntu umthathe iblovela umsuka la emgwaqeni. Ngimtholela ekuphuza khona ukuthi country club khona eNorth Beach. Oh wavela wasuka nje akwenzeki ukuthi usukela umuntu uthi uyamtshela kanjalo avela akujikela kulwisa. Kwenzeki because idlozi lakho nelakho sese liconnectele ngenye indlela. So sengaseke nawo amaphazi ukuthi yena avuka olaka athi cha kanjani. Ngisho athi unolaka kanjani kodwa mase ezwe lento oza nayo. Because usumzela nento ayazi. Oh. Ukuqala kuzomthusa lo. Mase ngiyaqala ukuthamba inhliziyo ukuthamba yonke into. Funa ngitshela abantu la abazokubuka la ukuthi befuna lokhu ngizobanikeza inamba yami sizela sizovula isigodlo. Ngeke ngidonse la. Ngeke ngidonse la isigodlo la. Yeah, hayi ngeke la ngeke sidonse usakasaka umetro. Umetro ngasilwa nje isangoma ngaze ngisibone la ulwandle. Ziyeza ngomolwandle asithi? Kodwa sihlala khona. Kodwa nje sothi nje siyahlala sinesikole. Hayi ngikhumbula. Sihlala khona la. Ufanele emetropolis. Kumakethe. Kodwa nje nangikhulu esinku. Lokhu izinku anishaye run ngizobe siqhubeke. Siqhubeke mina. Awungaze niluze bafowethu. Hambano la ndisinko sobe siqhubeke. Ngibesama ulayini vele. Kodwa phela vele sasenisikhatshana safuna sisipush. All right. Yipi into that you wish happened differently in your life? Yabona nje mase ngikube khona into engiyisa ama drugs.
Because mase kuyeka ama-drugs ngabuyela ngibona umuntu ade kuye nalo ngifisa ukuba uyena yeah mase ngiyeka ama-drugs noma ngayiphi indlela kodwa ama-drugs mina ngikholelwa ukuthi kufanele kuze kube mina engivumayo ovumayo yeah ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi ngize ngivume ukuthi sengwayekile angazi thini ngangisiza entweni enjani akukavumi mfowethu kanti iwona futhi angilimaza siyayenza imali thina la strong because asithengi lutho imali esenzayo siyabhena kodwa nje slowly senze into eyodwa like hula hoop kanje phela iminyaka mase ngitshela ukuthi nginemiyani ngake ngenza leyo nto eyodwa ungathuka isimanga ngizawudlala nje Rawunda la. Kube inhlahla uphumile wathi workshop market wathi silala sibheke isibhabha thina njalo akho roof iminyaka ubusuku ngiyabona ngoba kuyashisa kuyanetha senze ngiqalile ukulokhuza ngiyabona yabo njengoba kade ngifika la ngibona abantu abaningi abanye sengingabashutha la baselana manje abanye ngibashuthela still silala iminyaka manihleli nje ninodwa nikhuluma ngani hawo ikho into esile sokhuluma ngayo ngitshele la estrateni siyabhema la mesabhema wena ubhizo babamba ngetolo wena ngoba ngizwile ukuthi ushama ushilo wathi ushama isiphi ke khulumela isiphi story okusixoxa okasixoxa bathi siyamanga noma yonke into engishoyo mina ba believe lutho yiphi into okuwayisha abantu abangayibelieve like ukuthi mina kade ngumuntu ohlala nenyoka kanjena lapha ngikhanda igroup mina ngakhanda umuntu oshonile ngimvuse like into ekanjalo because mina ngijoy baxoxela izinto yabo into ekanjalo yebo uzoqinisela umsoqamba manga so ngibaxoxela into yiyo mama kwethu ngavusa umuntu ofile hayi ukuthi uzovuka inyama cha ovusa umoya nalento imfihlo leningayazi nina yabo thina siyaziyo kade usalapha lapha eMayville khona lawo bakhandi kakhulu eMayville konginana mathwasa mina eMayville nginabantu mina abayinyanga namhlanje because of mina hayibo eMayville nje bamba lonto abangangazi umlando ngikwenza mina bengikhipha nje amabhodlela emizini yabantu yabona amabhodlela ikhonkwane impondo egqitshwe ngaphansi kwemizi yabantu ithiles ithi nayo besingena estairs sigqebhule sikhasha imali siphume kanje uma ufuna indaba zakho sikutshela indaba uma lahlelwe into ubuza kumina exactly kodwa lo ngeke usakubelieve yabo mase sengimxoxela umuntu oshusho uzobona ukuthi ungixoxela istory lo sebanje ama drugs yabona because inkingi ila ama drugs hot sure wayiza leta ishoyo noma uqala ukuyisa akona ngikubuze le isho ukuthi uke wahlala eMayville isikhathi eside futhi ngiyize le isho nase Chesterville Sedladleni Street Sedladleni Mayville lana kula ungawokho ugoduke baba seduze but isikhathi ngangigcine khona angisakhumbuli serious angisakhumbula yeah uthi kubuze wena Hotsi iyiphi into abantu njenganathi singakaze saboshwa esikholelwa kuyona ngejele kwenzakalani lapha lapha ejele balo mina engakutshela kona ukuthi nje umuntu unendawo njenga mhlawumbe ukuthi nje aphile angeke ngithi ikamera leni lo 4 block mhlawumbe nilala no 6 la bese ngithi lima uphuma la kulo 4 block ilani lokhunja khona ilani izulela khona lapha seniyazula ke lapha hawu seniyazula lapha kunanekhishi khona laphana ayo lonto khona lapha eceleni ngala kune toilet kubona lo 4 block kune toilet amashawa niyakwazi ukugeza okay mhlawumbe ke ngithi mawusuphuma ke ngala ila kuhlala khona ubaba ke indawo enkulu ke indawo enkulu nje bayiphaneli bahlala ephaneleni nama computer yabo lo hlezi ke nibalo kancane yabo lo niyabalo kancane niyabalo kancane niyabalo yabo balekuseni emini ntambama lapho kuphinde kusuka ngeke isibalo siyabheda kuphinde nibalwe ka2 yabo lo kokunye sokuthi manje maqeda kuphawa ngoba kuphakwa kabili kuphakwa ekseni
phakweni ngo-12 emini sekuqediwe siyoze nibone kusasa yabo sothi maniqeda kuphaka niyabalwa kuyavalwa sekuyavalwa senihleli lana senipitshele lana o6 manje nisakwazi ngisho ukuthi round ngcono kwakona lokho ground yabo yabo ngokubuye kuvala usingabe nisaya ngale kitchen naleli khuzanini mhlawumbe yabo kwashanje 12 kuthiwa sekuyavalwa manje ubaba bafuna ukuyihlalela lapha la behlala khona baze babuye ngobani ngo6 sebeshintshana sengena labo balethi bephinde bebale futhi phinde bebale futhi manje mawubala nisuke nemulayini noma nihlala phansi benza njani manibala depend ukuthi bona abalo kuje kanjani abantu benu uma befuna ukubala fast bathi niphume endlini nimulayini la kule khunjani maniphume endlini nimulayini nifole kanje benibala kahle behambe beye kwenye iwinga futhi bebali utho ukuthi umuntu oshodayo wakule winga le kodwa sebebala nangile ngale yabo utho ukuthi mhlawumbe akuyena ngisho wala umuntu oshodayo ngokuthini mhlawumbe libuye le movie iphepha ngazi weliphi vele kuthiwa kushoda umuntu oyedwa uzongena lapho beyikhipha ezimnyama TRT becanga ukuthi kweqini ungazi beqanjalo umuntu endawo levali kanje befike benikhiphe ngenye into ke bona yabo khiphe ngithi everyone out baloku ngafuni ukuphuma ushaya ngehawu lelagisa ushaya ngehawu lelagisa uphuma nibalo ngizothi neze kusuka umuntu okade engekho akwenye isection angisho nakile isection akwenye isection kodwa kade senibalwa nonke Vusi awuthebela ukazi waboshwa wena angaze ngaboshwa mina pho nje umuntu unamathathu amangaka wathola kanjani amathathu amathathu wami nje lawo ngiyakade ngiwadweba mpela mina mina kade ngenza i-dread ngihloloza abantu i-dread ngidobana namathathu la 320 ngiyabona namanje ngisabenza futhi manje ukuthi ngitholile iclient ngiyawadweba amathathu ngenza ne-dread ikhaya abujitha lo fly ube busy lo mjitha lo usafike kwabe isangoma wahamba wayosatha abantu abathathu bekwazi ukuthi ngakuphi mebheda ngalafa nuye ngala ngathi kuqonde ngakhona ya ngami ngendlela eyodwa ngoba uzogejana naye imali sesitradini ne so wena lofika lana wavela wahlukana nayo yonke into obugebengu ke manje manje yabonayo lana yobona sithi uyangazi mangasitayisanga isigubha ukushubile shubile balo so wena manje isigubhu nje uphila ngayo isigubhu ikani bafisa kuyazwakala enye into ke bekithi ngizoyibuza manicabanga since abantu abaningi bakholwa ukuthi ubugebengu njengoba bukhona kade ngizwa nje ngapha koBlafu bekushawa itoyitoyi ukuthi waxoshwa abantu abahlala emgwaqeni abantu bakhona bethi hayi abantu abahlala emgwaqeni sebebaningi kakhulu bathi icrime eningi ibuye inyuswe yibona abantu abahlala emgwaqeni nina ngokweni manicabanga yini eyenza ukuthi icrime ibe so high la eSouth Africa manje ngoba bonke ngisho amaphoyisa ase-corrupt manje sonke sebonke umuntu seyisigebengu sho nje siyagoqeka la usukwazi ukuthatha imoto yomuntu la thulakale ngathi kuthathwe i-stick suit sengane yawo la corrupt yonke because ngeke bazontshontsha imoto bengaqalanga bakhuluma namaphoyisa because igada amaphoyisa showcase bayatshela ukuthi bazonika ikhathi ihamba phambi kwawo amaphoyisa imoto la sure hayibo noma uzothi izothathelwa lona straight noma uzothathelwa lona lona elifunayo sure corrupt kakhulu so manje nje befocus mhlawumbe kubantu abahomeless njenganani kubantu abadlala ngabo kodwa mina mangwamali mesengangena emotweni ngibaleke ngemoto awibuya tshela ngiyabaleka ngemoto yona ngishi igubhu vele ngene emotweni umuntu umephethe ifoni akahambe eduze komuntu homeless umephethe ifoni akahambe ubone baleke eqasha umgaqo manje uyamjaha kushuthi badlala ngabantu abahomeless nawo abantu homeless bayilindele ukudla lapho bazodla bayilalela baphakele balale ngezi ngeke uzothiwa vala na ukuthi hayi nakusasa uzofica kwenye indawo uzwa kuthiwa na imoto break imoto la yalalisa abantu bathi samafoni yami ihomeless ihlangana lapho nemoto yacela ngigibela kwa imoto ukugibela badlala ngayo serious badlala ngayo
sesigibela nje bekuthiwa ama-remove bakhona-ke ababesithathi labo ama-remove la ama-fletha sokuthi uya-remove funa uyohlala kwelinye iflet basibize-ke simqoqisa sibize mhlawumbe ifika kanye ngonyaka kwayona leyo uthi ukuthi uyafika anginehlanhla-ke mina kweshali yazi zikhona lapha kulo mhlaba wenu azikwashayela amaflet amaningi lawana basengingenile kodwa lawa laphezansi asengingenile bona bagama malini kuyadependa ukuthi impahla engakanani kuyadependa ayibagqilazana kodwa ikunyuka uyitebhisi 100 bese kudependa nokuthi yaphezulu kangakanani ngoba abanye ifuna ukulapha nje yona ifuna ukukhuphula hayibo mina ngeke abanye baqhuphula ngecash labo sesiba neleli cash elikhulu straight akwazi ukukhuphuka ngalo-ke yabo moje bafethu manje ama-cash mayemancane ayi uyagqilazeka sekuthi ku-20 floor uthothi futhi bazokunika imali engekho 20 floor futhi bazokunika imali engekho usugqilaze cabanga ufika lapha phezulu no drop liba u2 ngothi nalutho ufuna imali ngeke ungapha 200 ngeke ungaqoqa ngaphandle kwelokho kushaya imoto yiphi enye into corruption enike niyibone ni witness la estradini yabona into ukutshela amaThanzania atshotshwa izikhwama la eBhishi kuyantshontshwa ke la amaThanzania la rojwa lo bayantshontsha amaThanzania kuyantshontshwa ke la lo mjutisa amaThanzania why nithi amaThanzania bebangaka abantu base-Africa wazi kanjani ukuthi abaseThanzania specific khona elinye abantu njalo ekuseni liyadlula ligijima kodwa mase ubone selilulu ubone liqale lilulu kanti ngeke lilulu liyabuka ukuthi ikuphi la lizoya khona uthi yabona futhi hayi singabona amalokhu sisolwandle la lo muntu udlule kaphethe lutho othi sebuye usephethe ubhaka mhlawumbe ubhaka noma isikipho mhlawumbe abo vele akasigqokile isikipho ngeke uzunaka uzitshela ukuthi asikipha sakho sejulukile hayi uyagijima serious ngazutshela ukuthi userious kanti uyabaleka lento yomuntu kanti uyabaleka cha noma ngisho efiki usuke egijima ubona ukuthi uyasayilula ngeke uzumnaka maye waye kuya amaThanzania uthi wona ngeke waqaphelisa wona nganesibindi sokutshontsha is it like indawo labasoka khona marifela ngegama uThanzania labasoka ngakhona siThanzania uyakwazi ukubona ukuthi iThanzania le sakwazi ukubona nangelanguage akhona la eTempeni akhona serious noma kukhona ubanje uzofika kuyilona noma kukhona ubanje aboma engabanje uzofika uthi yilona khona ababanje kodwa wabanje uzofika uthi yilona sho manje nathi singeke size sisho ukuthi hayi nanku lo uyajojo ngoba usuke sengaphandle yabo lodwa so bona bahlala lapha lamajisa abahlala emgwaqeni noma bahlala ema-flatini around lamaThanzania abanye bahlala emgwaqeni abanye bahlala ema-shelter yabo la ko-30 bahlala le abanye bahlala le St George ko-Maskandi yabo phansi kwama-bridge mase fika la isho bengathi eshaya ijogi la washi kahle Maskandi ezalako nabayawashayo bayaqonda yibona ngoba kunanomfula lapha eMaskandi phansi kwe-bridge bayawasha manje bona hayi bayamosha cha namajinsa lawo bayamosha kathi elinye la ngifuna kumpipa manje ngiyabona ukuthi lobuthi lo lakhona lapho usephumile olwandle sezowawela ngisho umgaba mina ngibampimpike mina ngivele ncike kanje ke yabo showcase yabo mase bona ukuthi vele mina ngoba ngimlandela showcase uzoya etoilet indawo oqala zoya kuyona leyo hawu lapho siyakhatha lapho half mengenjalo ngiyamshisisa usuyakwenza le toilet useyokusefa kahle ukuthi imali ayitholile inhloboni ifoni ayitholile njalo ashimela kushisa so wena mawufika kuyena uthi mina ngijumpisi mina ngiyarelaxa singilandela yena nje mina uyabamba naso nangu ngibambile setoilet isikhathi imali bengimothi kamuthi ngiyakhokoze futhi kwesinye isikhathi angiyimali eningi mina ngincane yabo wenzelani ngivale isitoli because mewathi inkente wacha mina ngikhona la ema-toilet ngibi security nangu lo sekwenzeka kanje lapho uzophela ke induku uzoyiswa ngisho nini wena sengibonile wayo ungayidayisa igubhu wena usha ngomqondo kodwa hayi ubugebengu hayi ubugebengu ne so ingakho nabantu bengithanda because hayi ubugebengu ngendlela e-right soft touch soft touch
Yeah, so any story mhlambe seke senzeka la emgwaqeni seke sakwenza wafila sad waphatheka kabi mhlambe wasenzeka kuwena noma esenzeka komunye umuntu daily mfowethu into ezenzeka nomnini lezo ngeke ngisalo ngichaza angalo singaqala ngithi ngichaza awuchaze isonto esodwa nje le 50 rand nje sengibasela izolo shiya lesesichazile baba sona sangiphula umuntu wena bakuqophile nawe kade uqopha lo mjitho umdesi isiphe esinye mina bhuti mina ngeke mina bangili mina wayesusu uzoyimela kumina mina ngoba mina ngilali mina mina mangilalile kusuka inhlanhla kubamba futhi bangibona ngilele because angilali lento ngibhema mina ngikhanda ngibe active day and night for 3 days mangibhema mase ngibhema manje izongibamba for 3 days leyo lo 3 days ngiyaphanda ngidila nethini ngidila nengubo ingubo ngidayisela oshoshobo ithini ngizohamba ngiyolukala because leya ingubo udila kanjani sasaphi ingubo emgomeni bahlahla mina ngiyakarapha ngena emgomeni yeah endaweni koMaskandi ko-Durban Station uzuyele kude kanje Scrollers lahla khona amantombazane indawo engijwayele ukuyihamba cha ukuthi mina into ebengitshela yona mina morning side bengitshela ukuthi abantu because njengoba ngisho ukuthi abantu engibabona la abantu ababodwa abangalinga ku Shaka Marine same group bengitshela mhlawumbe mawuhleli la uhamba around la mhlawumbe ose Durban North noma bakhona abakwazi ukuhlala behlale ngoba nami mangisuka manje ngisolo ngisile nje ngihlalela phezathu sengiyabona ukuthi manje kuyabhoda bathi ngikhuphuke negroup zami mhlawumbe bazoshaya u1010 ngiyokhuphuka yabona kodwa into engibasela njengamanje yabo khona lama security to insure yabo la ama security yabo yayibona lengane athi yayibothi kuyivuvukela athi yayibothi okuyabona lapha ya bakushaya bakwenzakaleni sengingana nokukhombisa nezinye indawo waphoka ngisho imbambo mina manje angikwazi ukudla mina ngisutha mina ngadla ngasutha lolu mbambo lolu maqondana nenhliziyo nenye pain kwenzakalani bashawa insure engishayela ukuthi ngiphuma emorning side ngiqhuma umqomo ugcwele amathini phakathi bathi uthi nesijunjangu wangishaya ngaze ngaquleka ngavuka la eJinsi lazawa abantu ngishulele bavele bafike la ulele khona ulele usahona kamnandi uze sekushindu ishindu bafunda baleka ama security lana angwafuni kabi akekho futhi owafunayo hayi akekho wafunayo ohlala esradini akekho wafunayo akubuza ulele ngenduku akuhlaza ne yeah uthe sithini istory ngoba ngathi uvusa kanazi izitori sikhona istory seke sakwenza wafila sad mhlambe ewasibona senzeka kumuntu la emgwaqeni ayi lo muntu uyashona uyashawa mhlambe uyagwaza umunye umuntu ohlala emgwaqeni noma something like that hot won insholo malume shuthi ngelinye ilanga nami silele la ekwelinye iflat la engasahlali umuntu sibalekela wona inshow yawo lela flat lilama steps lu second floor silele ku second floor manje khona umuntu ongakwazi ukukhuluma la phansi kwa veranda yabo edeske sasho basidlula la ukuthi uzobhubha insholo uzobhubha insholo Sam nakhona la singena ngewindi singenele phakathi yawo manje la mawungisungele ngewindi mawuphuma uvrandi la ngaphandle yabo manje lathi simbukele iwindini yabo Lord inshow ngo2 ebusuku yasekhala power abakhulumi ke labantu labashokile ukudla ngemvubu kuphela abakhulumi bona power babo power ngobani manje akumemeza wavele kwaqhaqha icanvas nje manje akakhulumi nje total manje ngiyabona uthini ukuthi hayi lo ufuna ukunderstand iziphi kuthiwa la ngishawelani vele mina waphela ngeke vele ngibaleke nje bambulana na Joe mnenza njani Paul naphuma kanjani thina vele singaphakathi la abasiboni abasiboni oyelwelele ngaphandle yena ungaphandle ngisho ithela abantu laba ngabasaba ke namuthela abantu laba hayi bakuhlaza abadlala abakhulumi bafaka amakhupha heads bavele bayasho nje ngemvubu laba bayasho ngemvubu angisho ukuthi abo masithiwa bangena olwandle bangaba nenkinga kodwa ngobani
hayi ngeke balungile manje abanye bayashona angazi basesebekushaya ngani masusho abanye bayashona ngiyomshasho yabo nje mina la ngashaya khona into yanini mhlawumbe udlule 2 months kodwa namanje njengokuthi bengashona la olwandle kuyenzeka yini ukuthi mangabe nishawa ni fight back usunga ungeke ukwazi ukufight back I'm homeless akuqala la enesibindi okwenza bayabaleka lapha akazeke mina ulo metro ngishaya uinsure nje usangishayile futhi kanye nabo konke nje umetro hayi abengazi ngiqondana nabo beshaya abantu hayi mina umetro kwangishaya mina bathi nawo unamasimbi umetro ngangirong ke nami lapha wona ilugange lokhu nje uthi wayenzeni shuthi la ngihamba nomunye umshana ayi lo mshana lo ayisambi sofuna iziko kwenye indawo ngala Edinson yabo ayisafuna iziko kuvele kuma imoto isisalindile kuma imoto lemgaqweni neze umunye umkhulu okhagadayo 200 yabo kanti manje letho siyibuka so2 letho nje bayenzeka yabo mina ngithulele yakhe sewane ehlahla umuntu omdala yabo athi umshana samsofuna ukhathwa wa 50 rand sithi akasikhayithele silambile phela sekuseni sami sifike kuyena madala basifika yena nje sosinethi ukuthi ulokhu njani 50 rand madala ayavela athi ayikho lodwa ayikho lodwa ayiphiki sesimtshela yabo manje nami umshana usethula yabo ngiyabona ukuthi indaba isi-serious yabo ngimgxazi madala usifuna isinkwa yabo isinkwa usifuna ngeke ambani obamba isinkwa bafethu so samzoba msinkwa hayi manje ngizosonhlala nabantu abazongiconfuse lapha hayi kulekana hayi asivaleni bafethu base sixoxile avalelisani la kulabantu abaxoxayo bese niyobamba nihamba niyobamba isingo nisale kahle bafethu siyacela bani fire support hayi ngoba naku sibhema madras ngoba sizama ukuthi singaloku silosicabanga into eziningi bafethu niyazi ke nani ukuthi siyingane sinamaphutha angafani kodwa siyayidinga isupport yenu njengabazali bethu kufana nabazali bethu nehlobo bonke nje abantu abasaziyo mfethu sicela abasupport la bakwazi nokureply la abafana nama-commenter rights abasaziyo bakwazi ukuvuma lo abakwaziyo kade sixoxa ngako abangakwazi basho ukuthi abakwazi hot valelisa nami bafethu ngisho njalo ukuthi ngiyabonga bafethu shosho bathi kakhulu bafethu nikwazi usiniprovide something njengama-rehab bafethu nathi siyafuna ukuyiyeka lento bafethu ayibo lonto ukuthini iyekwa ngemithi ayibo lonto imithi ethize nometadone ayibo lonto manje asikwazi ukuyithenga lezo zinto ayibo lonto kathi singathola i-rehab noma-ke sesingatholanga le mithi kodwa nje uma use-rehab ukwazi ukufeel ukwazi ukuthi uyicabanga ukuthi wena ubani uqalaphi ugcinaphi danke bafethu bosmane ngaze siphele isinkwa lapha sho siyabonga